Zdravo ljudi, došli još jednu epizodu Skyward u Minecraftu. Idemo na Starcraftu i da, idemo. Počinjemo. Evo ga ljudi, kreće, idemo. Pobedit ćemo. Imam dobro osjećaj, pa i uvek. Ok, dobro, nismo dobili tako loše stvari. Prvi put da ja dobijem Ender Pearl, ali nema veze. Dobro je. Ok, da vidimo što ima ovdje. Ok, stavimo ovo. Dobro, nismo ni dobili toliko loše stvari. Jebaću ti sunci, jebaću ti lepa ako me ubiješ. Ok, tako. Dobro je. Ne sve to kako me nije ubio, jebate, gledao sam u čest. Ali dobro, nema veze, to je dobro za mene. I evo ga ovaj ovdje. Jebate, šta mi je za glasom. Tako je. Ubio sam ga. Ok, idemo ovdje u sredinu. Nađemo ovog pedra. Ne, vidite koliko života imam. Ne smije to se desi, ne smije da se teleporta, ako si teleporta gotovo se. Mrš viđe. Jebem ti glas, šta mi je jebati. Kako ono treba, mrš. Da Bog da crkva, mrš. Jebem ti. Okej. Tako je. Ajde, crkni jebote, šta je ovo? Što ovo neće crkne? Jebem ti lepat, jebem. Ok, dosta mi je za jebancije, idemo da gubimo. One, nisu trebalo da radimo. Pobedili smo, dobre. Tako je. Šta je sada ljudi, a? Vidite, pobedio sam, mogu ja da pobedim. Eto ga, bum! Yes! Ok, idemo se sljedećoj rundi. Lik se zove Jokica. Ok, počinjemo za 10 sekundi. Pa se sprejem. Ok, popravljam sam. Sad da uzmem ovo sve. Ne vjerujem ti, hladio sam se pičku mater. Ok, idemo dole. Da, neće mi nikako popraviti što moram se derem onda i da vrištim. Ali nema veze. Radit ću to i dalje. Što sam retardiran. Ok, mrš, tako. Ovo će mi trebati. Ovo neće, ovo će mi trebati. Ovo će mi trebati, neće. I onda napravimo jedan luk i strelu, luk, znam kako kažem luk i strelu, ali luk u stvari. Umorio se od pričanja. A zato što sam debel ko govno. Ok, da nađemo nekoga da gubimo opet sa strelama. Da neće da se timuju. Jebem mi ti kurac, ti jebem. Jebem ti krila leba. Ok, nećemo šutiram. Šutiram. Milane, spusti, to će očekuju da bodeš, jebem mi ti sunce. Tako. Ubišao s menog. Tako je, dobijamo samo pojene. Kako sad dođem do tamo, a da me neko ne skine, pošto koliko vidim svi imaju strela, kao jedan problem nikad ne dobijem skoro. Tek sam ga prošao rundu dobio, vratio u zadnjih 10 runda, dobio sam prvi put Ender Pearl. Ok, da vidim što bi mogao da radim. Morat ću stignuti tamo, jednostavno moram, ne mogu se nastavim ovdje. I ja pištim zbog mojeg glasa Milan the Boss. Kako glupo imena ljudi imaju. Mislim ljudi, Milan, jebote Milan, ne kažem za Milan the Boss, to mislim, zezao sam se, ok, siđemo ovdje dole, napravimo shelter, nećemo napraviti shelter, ovo će me skine, sad radim, Bože pomagaj, lepa mi treba, ok, ne, jebi ga, ok, nema veze, pobedili smo jednu, igrat ćemo ove 3 runde, pa ako budem pobedio ovu vidjet ćete da sam ja pravi pobednik i da sam najbolji na svijetu. Idemo. Ok,
ga, idemo. Ujebate, ovo mene podsjeća na moju kuću. Da, skoro isto kao moja kuća. Ok, da uzmemo sve ove đavole. Sad ste đavole pa šta? Zato što sve ovo kao paka. Ok, da vidimo, treba mi još neka djelo. Nešto bolje, neko bolje oružje. Dobili smo enter prvu konačno. I opet ću pogledamo, zato što kad stanete na ovaj đavo, odmah gorite. Pošto pored glave, kome sad šutira, bože, puca. Nemoj me pucati. Budite prijatelji. Ok. Dobre! Dobre. Ok, idemo. Da li ima neko u sredini? Nema. Da li napravimo luk i strelu? Ok, tako je, otišao neko tamo. Idemo i mi. Ok, sad kad zamislite sad da omašim. Ok. Tako je, samo što više važno nek bude. Crkni, tako. I ti crkni. Ti crkni isto, ne kažem ti crkniš mršno. Tako je, bre. Tako je! Koliko ostavljamo još u onog što sredja, da će me pogoditi. Si glup. Si glup, jebem ti glupo. I da nađemo luk i strelu. I promenit ćemo oružje. U stvari uzet ćemo ovo. Tako. Ono je više nema regeneration. Šta radim? Ok, to će mi trebati. Dakle, luk i strela. Sad ćemo ti... ću ti jebema! Dođemo. Pogodi ga. Dobre. Dobre. Vrš krala. Tako. Tako. Ode on. Ne. Dobro je. Evo te. Ok, imamo još 5 ender prova. Da vidimo što ću radim. Luk i strela se za ovo obično koriste. Ih skinemo odavde. Ne! Kako ga nisi skinuo? Jebem ti, sunce. Ok. No, tamo ušao dole. Ebe mi ti lebac. Ebe mi ti lepsa, ti jebem lepsa. Vidim te desi. Malo bre kome gađe. Ebe mi ti lebac, ti jebem lepsa, ne mam ne kuraš. Okej, mrš. Neće ti doći, ne dam ti do sredine doći. Okej. Ne i dobro nešto, ali neće nikam. Gledamo čestove kao da bi se on počeo onako da ide opet. Pod blokovima, ja samo ga skinem. I eto, okej. Ću strele. Tako je. I zato što osjećam se jako dobro, mislim da mogu da gubim. Zašto? Zašto mi dalje kađeš jebem ti sunce? Okej. Mo. Okej. Pobeđujemo. Tako je. Kao što sam mislio, sad pošljemo jedan ovaj običan G-Apple, a to što mi treba. Ne, šta, aha, okej. Evo ga, dobro još imamo ovaj fire resistance, to mi se sviđa. To mi baš pomaže. Gdje je ovaj Herobrine, što se zove, brate. Sad ću ih gubim, zato što dosadili su što se Herobrine, on nikad nije ni postao i eto ga. Pobjeda! Ok, idi pobjedi. Jebo tu umreću ovdje. Ok. Hvala vam na gledanju. I da, vidimo se u sljedećoj epizodi. Lajkite, subscribe-ite i šerite. Ćao. Jebote, umorio sam se. Ćao.